tšatši le lengwe monna wa tšhentšha a fetogela mosadi wa gage a mo hlaba ka divorce. Ge re bolela ka divorce re bolela ka lehu le bophelo, empa batho ba ne go se kwešiši. Monna wa di hira ditsotsi a di hirela mosadi wa gage. Mosadi o wa isepela ngaka a re lekhumo la monno ka mokana ga lona ga letle go nna. A re monna wo o ntapišitše gale ke sokola ke sa robala. A re monna wo o bapadile ka nna o nkušitše bohloko, o be a ketima le basadi pele ga ka sa ntlhomphe. Mosadi wa ikuna face a ile bantšha pele ga sefatlego sa monna wa gage. Ka tšatši le lengwe bagetho ka gare ga lenyalo la gago ge o bona ditlhakatlhakano o swanetše go tseba gore ke efe tsela ya santšeng o e nyake ya maleba pele o ka kitimela ka gare ga divorce. Ke a go botša ke batho ba bantši ba ba tseneng ka gare ga mathata a ke bolelang ka ona, bangwe le kgono ka madimabe ga ba sa legona. Court order a sanka ya galapa bagetho e dutše ka gare ga lapa le letee le swere di court order. Mongwe o swere ya divorce, mongwe o swere ya maintenance. Ai man, ya thoma di a bolela ditaola ya re moraro wa mabubela moraro go rara lebeng batho ba ba gakanegile. A re tsena ka gare ga puka e botse, puka go ngwala ke dithaga e bolela le lena ba ratani e re buku ya sepela sa difela e re ke tsamaile ka hletla ka be ke kopana le badiši ka re gala mmona go pela ka moratago a ebile re ka be ka mokhumana pele lekgono ke mokhumane ke mešo batswadi baka ka re go e kopela ka moratago. Puku ya dipuku ga di ba le puku ya dipisalome e re baagi ba ntlo e sene go modimo ba itapiša ka lefela lenyalo le le sene go modimo baratani ba gona ba itapiša ka lefela. A ka go rialo ka kapa radio ke ya ka kua go tloutša baroka Professor Moremi ke moka ke mofe sebaka se a kgone go tamiša montheletše go le le kgauswi mo a re theleditšego a le gona balli ba rena ba fihlile ge moroka a fetša go dumediša re tshelela ka kua go bona nke ba ye go re fegolola se borala ka baka la gore ge e le mampi a re lapile melala Professor. A ke go tamiša malome ka kapa a ke dumediše magoši bogošigadi baruti ba porofeta mangaka setšo, ke dumediša batheeletši ba motse community radio station ka mola dikgokaganyong tša leago ka Facebook. Re a le tamiša balli ba rena ba bošegong ba lekgono, re a le tama ba gešo tshwarelo ka nako be reno ba re swere ke tše dingwe tše e leng gore di re išitše kua kgole ka mafaseng a bo Pretoria, but ka lebaka la matla modimo le badimo re kgonne go fihla malome ka kapa. Ke leboga kudu go bo e kgorometša, ke lebogile kudu ntle le go senya sebaka e kgorometše ka moo malome ka kapa re ko gore balli ba rena ba lla kang re kgone go ba thuša. Ke go leboge moroka, ke go leboge tloutša baroka Professor Moremi magagešo re na le mmefa le barwa ba gage ba babedi, barwa ba bangwe ba gagwe ba babedi ba Gauteng. E fela molli wa rena ke morwage o mogolo, molli wa rena ke morwage o mogolo
gomme ke nyaka go dira so ka kapa radio ke nyaka go dira ka tsela ye ka kapa all right ke nyaka go dira so mokgwa gona ke kwešiše gore a ke nyake gore mme e be molli wa rena. Mme ke ile ge ke bolla le yena mosegare a re ka kapa le nna ke kgale ke duma go tla mo pitšeng tše kgolo jwale morwa ge o mo thakeditše jwale ke nyaka go lokiša se sengwenyana fa ga ke nyake gore mme e be molli ke nyaka gore mme a tekarabele godimo ga tše bana ba gage ba reng mma go rena ka kapa re na le mathata mma go rena o dia jwale le jwale le jwale le jwale ke tlo e bapala clip ela e fela ge e le ga jwale gona ke kgopela go no fetiša se lego ka mo letlakaleng la pitšentše kgolo tša MCRS ka kapa radio ke nyaka go fetiša se re tlo mo founela morwa e fela ke tloga ke dumela kudu gore go se ke tlang go se bala mo gone jwale ke se morwa ge a se boletšeng ba babedi ba tletle ba hlatsetša se se leng mo ge e ka ba go ne le tše di leng gona tše di seng gona mo ba tla gapeletšega kapa ra ba kgopela gore ba lokologe go tlalletša tše ba di tsebang abuti ya bona a di šilego. Morwa o re papa go rena e sale a hlokofala mma go rena o fetogile kudu o re ke mme wo maitshwaro a gage a sa ješeng diwela o tliša bakgotsi ba gage ka lapeng mola ba bogadi ba gage e lego ba gabo papa go rena ba sa dule kgole kudu le rena gomme ba ka kgona a go bona ditiragalo tše jwalo gomme o re sewe e ba tloba boroko go bona e le bana ba mme o re ba leka ka mehla go mo lemoša seo e fela ge a ba fetola o ba botša gore yena o bone monna wa gagwe mo a ileng gona jwale ga go ne motho wo a tlo mo laolang ka bophelo bo e leng ba gage o re se sengwe mme o gola mašeleng a tate go tšwa mošomong o tate a bego a o šoma bookelong ntsoko kae e fela sa go kweša bohloko ke gore ga go bona le gore mma go rena o dirang ka mašeleng ao o re mola mma go rena ka kapa a sene sephiri re kgona go dula ka mogae ka mora kwana ka ditiro tše re swantšeng re di dire ka mogae le tše re swantšeng re di phethagatša ka gae mma go rena o kgona go tšea ditaba tše jwalo a di botše bakgotsi ba gage kapa a di botše batho fela hlokaina o tšwela pele gore mma go bona ke motho le go tšhafola dikarata jwalo ke motho wo a teneeletšeng ka bo matšhonisa e le go batho ba go adimana ka mašeleng o re mola ebile a tsenela tša marato ka kapa le bana ba bannyane kudu bao ebile ba fetang le ke rena re le bana ba gagwe bana ba bontšha ba lapile kudu ka maitshwaro a motswadi wa bona ke ka fao ba iponagaditšego lenanegong la pitšentše kgolo gore ba tle ba kgopele thušo ke a leboga ke polelo ya morwa wa gagwe o mogolo ge a fitla ka mo dipitšeng tše kgolo a bolela le rena re ka kapa re tla išegile o mogolo ke o mofe ke wena mo ke kgopela le kopelwana le lee ka kua go mogolo wa rra re a le amogela lenanegong la pitšeng tše kgolo mme re a le amogela gomme re dula re gopotša batho ka mehla batho go tla mo lenanegong la pitšeng tše kgolo ba tliša ke ditlaišego ga se botlatla go tla fa go tla mo ke go nyaka thušo le go nyaka tharollo ya mathata a leng ka malapeng ba bangwe ba ka bona o ka re go tla mo le wiša lapa la ga bolena seriti e fela
nna ke re aowa go ba gona ga lena mo ge le fetša go tloga mo ke a le tshepiša ke a le netefaletša le tlete le bona tše dingwe tša diphetogo tše di tlabeng di le gona ka lapeng la ga bolena se re se kgopelang go lena go tšwa go lena gore le nyaka go ba botlhokaina go tšwa go lena gore le ka no tepolela gore le bomang ga re bolele maina a dingaka ka maina ga re bolele baprofeta ka maina ga re bolele batho ka maina ge e ka ba ke rakgadi e tla no ba rakgadi ge e ka ba ke malome e tla no ba malome ge e ka ba ke ngaka e tla no ba ngaka tsoko ge e ka ba ke mokgotsi ya mma e tla no ba gore mokgotsi ya mma se sengwe se re se kgopelago mo pitšeng tše kgolo magagešo re kgopela nnete ya mankgonthedi ya kgokgo ya ka gare ga letsogo e sego ya ka ntle ga seatla ka baka la gore ge o ka re ge o ya docteng wa ya o bolaya ke hlogo mara wa re go fitla wa re ke bolaya ke maoto moremi o tlo go alafa maoto a se go alafe tlhogo so re kgopela gore le lokologeng a gone motho a tlo bethang o mong banna ba le ba bonang ba le mo ba gatile lena ge le kwata le nyako išana diatla gore ba le lamole re tlo hlola khutšo fa abuti ke kgopela gore ko go fe sebaka se o dumediše motheletše kgolele kgauswi mo ba re theleditše go ba le gona gomme tše abuti a di boletše go fa ge e ka ba ga a di bolela gabotse o di lokiše ge e ka ba o di boletše gabotse o dumelelane le tšona ge e ka ba go ne le tše a di šileng go ne le tše dingwe tša ka gae tše e leng gore e sa le tlhoba boroko go lena jwale ka bana ba mme o di gatiše re ya go kgopela thobela sebaka ke sa gago thobela nna ke nna hlokaina ke le dumediša ka mmoka setšhaba le batheletši kua gae kua re ne bothata tše ka moka tše diragala ka baka la mama ka mo mama ke motho bore o no phela le tsele o no phela jwele bereka ka phone call tšatši le lengwe o sa re wa pele no mogala ba ra gona so go ne fele go etla le batho gona go motseng a kopanyakana le ena go ba kolota ba fapa so ga le gona re botša re ba sa ba gona nna ke no gantši ke rato mmoja ke rato ba botše ke re gona re ke batho bao ga ba monyaka ba ke rato ba botše re gona so mare so ke motho le ena o rato tsamaya bošego mola le mong a motse o ka ra re šetse re ne re noši lena re tsamaile le bagotsi ba rena ka re fihla kua rone ke bana ke re ga ga bošego re kopana le so mama le eno ne bothata ba gore ne e kgwedi fedile santse gore go rekiwa grocery a ile sa ruri o kry le bolla bohlana ka no boa Tuesday mayebo so nna se ntse re emela yena ko se le kry go sene dishebo ka ntlo ko se re re plan re na re le babedi ko se re shala le babedi re thoma re phone ka ra ba re ba le ba leng kua ga o te mare ba je ba ne sele wa nna sentse re bonne plan mayebo e re mo phone la phone ga e sa tsena ga bua mo re phone ga ne e faile petri ko re wa iputisha le wena re wa a ba sa phone gora jajisha gona maleng gona a tša re bo jorne ke ditše tšhelete motšhineng gore di ka rate mara gantši o ediša mo motšhineng ke motho re botsang bo dibisa beto tlo mo kereng ene go ne nngwe gape e borene ya diagala ka kua gae kore ke motho bore ke rato boa bošego a ke fihla ka ku a ke tsena go ne ke rato no bona dilo gona ka mo ntlong kore ke tsena mo monyako mo go rato o dula selo ke tsena sona sa jo so ke ile ka sekelemela nako nka tsena ka sa ka morago so ka re ke tsena ka kere e dutse mo lebating so no theeleditše ke fihla ke kry-le mama le lasbone ba dutse ba bolele ko gore o ka re theeleditše mapele wa rra ntwe ge o bua e le bošego o tsena ka monyako wa ka pele le fapana monyako yo re a tšhaba yona impone and then tšatši le lengwe wa tsena ka monyako wa ka morago kore mo toilet ka ke tsena ka sa ka morago and then wa kgona go e bona ka sa ka morago ka e bona o e bona jwale ka eng so kore ne ke katse ne le katse ntwe so go ba le mpia ga pala
wa bo so wa le ka mhlalosetja ke ntwe ke bonang ke hlalosetja ena so wa le ba re ntse re tsamaya mo ba re botsa gore ka mola ka mo gone yo tse di bapalang wa bo ke ntwe bore wa le ba re botsa ba re gore go tle go loka sentse go nyekiwe mafata eng go motse o thegiwe lefata le tlile a segale so le ile teng mara gore go tsamaile ga botse ke mo ke sa tsebe mara nna ke bona nkare go tsamaile ga botse wa bo so mama one bothata ba gore ke ra re mo gare ga bošego so ge re robetse ke kgono no tsoga ke ko nkare go ne motho so gane ke ena ka mo walla ka mo makaje gore ga botse o kra ke fihla ke re gane go riagala gore go ne mantse o ra a mo gobishi so wa le nna ntlhalosetša so le nna ke a gobiša cause go ile go tlama borne a buta ka o ile mpotša gore ne mama o tlile steneng a kry-a mosadi gaga o re mosadi go moditša gore o geletse santa gore o itše kae ke mo ke sa tsebeng so ya buta ka mpotša ka mokgo tabe ila nja sebaka le nna ke ila nliša sebaka se setelele ke tšhabo mmotšišo gore ne ga botse tabe ke nnete gore na go tlaeme gore ka mmotšiša ka botšha ena mama bora ga botse go riagalang ke kwa ba re o ile mo steneng o tšere santa a re steneng ke a tswa ya santa a senke ya ke e tsebe ke mathomo ke gone ke kwang ka wena so tabe le ena ila mswara offside a senka ikwešiša kwa sana phela lela re ke monyaketse stene ka re a eng wale so le nna ke le so le tabe ya ntša kore le small ka mo ke nagano re e ditshela so wale ka moja ka ra le gona o nyakile ntšintši le ka mo re sala bana le lokišeng le wena le labute le bone re go diagalang wala go nento e lokang re felelana pelo kgone re furugo e re tsoga re no qabantšha ke ntwane ngane o kry nna ebile ka bone ke a tseba gore le nna ke a tseba gore ke a teko gore mo ke a teko gore ke fela pelo ke kgone sepela so ke se ka bolela seo ke tsamaya ke boe ka dinako so mo lateng e ke bua mola ke a tseba borao go kry o mongwe a se gona pele ke noile ena ka ra no bolela ra bolela o ka se ule sebaka so la qabane ko le felelana pelo gore ke nteng diro gore ga botse le nna kua gae gore ke kgone sepela forogo ke bue late gore ke ja kae ke la ke no bona pele ke no ja ke late ge ke bua mo bona abuti le kae ke kgopela go botsiša mo ba re mama o bapala dikarata ba re reša na go ja di bapala no o bapala ya metšhene ya slote dikarateng gona alright ba re mama o dula le bašimane ba bannyane ba re reša le ne bonnete ba seo re kgone bona ke le ge re le gona ko jwaleng ono kgone bona ke gore maybe nna ke kgone mona pele a sampona nako ngwe ene kgone bona nna a re totšha nna o bona eng o bona eng so o bona ba dirang so kore go kry-a ba dutse le ena ba dira jo je ba di dirang webo somare so a sa boa since a sepele a ka tsama 2 days or 3 days ba dirang ba le jwaleng wane yo gore ke le wala e ngwe le ngore ke kgone re ke yo rota ka mokere ka morago gona ka kua morago a di anga morago o rata o dula gona mo ka go setela dithoele kua setela dithoele a dutse le mang le bona ba so ba gona go ba dutse ka tsela ya mohutama a kere go ne le modulo wa jwaleng mo e leng gore mohlomongwe a ke no fa mohlala ke a swantšha o tla kry-a mohlomongwe o mongwe wa masogana a mannyane a dutse godimo ga mama goba mama a dutse godimo ga o mongwe goba mohlomongwe ba eme o mongwe a beile letsogo godimo ga o mongwe ke picture ye feng ye o ka re fang yona gore ka nnete o ile wa lemoga ga botse go no motho la neng le mama o la ba ratana kore saleka kore nakwela ke ba bona la mathomo na bale ka morago o bona re je ntwe e tsamang mo kore ka mgobaleng ka ba emeng ka gona o bona rago bone ntwe e tsamaya mo go se gore ke no ba go no tsebana so wa bona re ke ngwe ya tša marato alright ge papa go lena e tswa mmerekong ba le abetse tšhelete tša lena a nete o ine sala ba bangana kwela mara ke go pole kore go ya ka wena go bona ke eng se se botse se mama a se dirileng ka tšhelete tša papa na kwa fetšo re tlogela cause ne go sa fela kua gago gona o ila traya go dia mola le mona maebo
alright no re go kwele abuti a ke tsebe gore malome ka kapa re rape re fetišetse ka mo go mama na go ba re ishe ka mo go abuti o monnyane a ye ka mo go mama Moroka mama le kae le kae ntate Moremi nna re gona motswadi aka bana šiba ba na le sello ke bana ba gago le ka e karabela ka gore eng go ka tše ba di bolelang tše ba re nna ke tliša banna ka gae tsona di gona ya banna ga o e tsebe awa ke tsebeo ya ka morago ga di-toilete kua lefelong la boethabišo le bana ba banyane le yona ke e tsebe ka re nna ke ile kua go na le mo go ba dula mo utlwaneng ke kry bontate ba dutse mola ke dule le bona mo ga o bone phošo go nwa le bona mo go tee lefelong le le tee wa ke right through ke ka nako ke ileng ka yona mo mama eno ba nako emapele prof mama potšišo e re ga o bone phošo nang gore o le mme o nwe jwala mo bana ba ga go ba nwang gona na yona ke phošo ka re be ke sa lemoga gore ba nwa mo ke kgopela abuti o ka re o nyako botšiša ene kgonne ko opana le ena ke mmotse ke re gane o sa gae a re tsamaye ke go khape a ra ke tlo sepele ye re 1 ye re 2 sa le gona ka nako eo ke mmotse ke ra re tsamaya a ra o sa sepela dulelo e le mogotso mo ngwaga go rata go ba le ena gona mogotso wa gage ke motho mo kakang wa mo feta mama o feta mogotso wa gage o mo feta mama o ya ga kae jwale wa gantši a kere ke kwa re a e gantši wa mama ke kwa ba re o kolota batho ebile o palela ko go dula ka gae ba re reša sekoloto se ke sa gale ke sekolota eng ke sa kgone go se patela ke sa shop ke le ka tsa tšhelete mo mothong bana ba gago ba tseba mabapi le tšheleteo ba ile ba e tseba ka morago e be e le ya go dira eng e leng gore bana ba gago paletše ko go dula fase le bona wa ba botša re bana ba ka le a bona gore seemo se so ka mo gae go ne le mong ka kgonang go adima tšhelete gona gore re kgoneng go kitimiša lebaka le yena a ka mmotša mošimane o mogolo ka baka la gore nna a sa rate matšhonisa be ke direla nna sona ka bosona ke sa mmotša o be o gapeletša ke mama ka gore polelo e re o sa gola tšhelete ya mokhalabe ke nnyane ke bokae mama go tswa 1.9 ke 2000 and then morwago o a bereka gore ke ya go thuša o mogolo nna nthuša re ke grousara o go thuša kang ka mogae awa a thuše ka selo nko o iše mo go wa rra mone wa rra mmereko wa abuti ya lena ke eng ka gae go thuša dilong tša go grocery mohlho mongwe go reka le tše dingwe tše e leng gore di a hlokagala ka gae na mpatelela ba re keng transporto ya sekolo ya bona grocery ya grocery yena go ne nako go ne le nako a kgonang go reka mara o ja nako yana no kgone gore a re ne selo a rane le ena a ne selo ena go ne nto tle irianga ena wale ke a kwešiša ke jwatago yona nke ye mo ga mama taba dikarata wa itseba dikarata ke di bapale ke na le go ya mo besapete ke tshameke motšhini e seng right through ka nako e nngwe le gona di sale le ditlogelaneng dikarata ke mengwaga and then ka mo metšhineng le ya ga kae so o kry-a gantšhi mo kgweding ke ya gabedi ke eng se o ileng wa se wina mo motšhineng wa tloga o reka nto e botse kaone ya ka gae a ne ke ra ntšhe ke wina o kry-ile gore ga go ne selo like dijo di fedile di kgone fela gare ga sebaka ke re ke grousara o kry-ile gore mohlomong ke kry-a ngwana a se ne selo ke mo rekele ditekenyana ding and nna wa bana ba ke nna ke ba rekelang diaparo abuta bona ba rekele diaparo o ile a ba rekela diaparo nako nngwe a e kwa gore ke kwatile ke a omanya ke mora kere gone wa la o rekele bana diaparo ga botsebotse o naganang o ntshepisang ka baka la gore grousara o e reke ga re ke rekele grousara ke ga rekele braai packet ke mmotse ke mora kere o reka braai pack go a swana o itheketse wa e ja ga e fela wa tsamaya le yona e fedile so bjana o nagana gore ke direng kare ke tle ke motšea le mafelela kgwedi ke tsamaye le ena ke ra re tsamaye re shopong ke le ena shopong e re fitlha kua tšhelete e fele ke motse kare wa bona ke go botsa kere tšhelete ke nyane dilo di feleletse ene go shota skete le skete a re nna ke na tšhelete ke re ganteng ga pila wena o tikemiseditseng ka ra o nyako nthuša ka selona go tshwana le ka last year ka bo September sala tsamaya September
ya re October November December ka December e tla ga o tlila lekeleditše matsogo ke motša ke re ko gore wena go e tla ka mo gae o tla o ka re o tla ka mo toilet ga o nnaganela o re ke selo se seng sona ke se until a rena ke mo nyakele Stan ke mo nyaketse Stan ke fetša go mo nyakela Stan mola ke ile ka kgola Stan sela fetša go se kgola mola wa šala phisenyane be ke fele ke kgola le ngwano o šetše phisenyane ka re nna ke lapila ke saya o kaone a butegwanya ke motho wa go feleletša mola o ile a tlanyaka motho a feleletša gwa ya a foroma ditena di beya kua go nna a iria foundation ha re ile foundation ke ya kwa gore ba re ile foundation tšetši le ile mokibele foro go ne le ka bo ma10 ya sepela mosadi ga ba le ka kua steneng fihla ka kua steneng ke ya mo dumediša le ka e re gona ao gane le re la lira foundation e hlentšetše le mota ke kry-a le lebota le le ka so amile ke re a re ye ke tsamaye le wena re lebelele ka mo gore go riagala kwa ke tsamaile le yena ke tsena ka mole ka mo kry ye keng aowa ka dulanyana ka sepela wa feta dikgwedinyana ge go feta dikgwedinyana ke tlo kwa ge go feta dikgwedinyana mola ntshwenye ke tlo kwa o kare ba re nna ke moloi ke gile santa a ke tse gore ke išitše kae ke mosadi o botša mora a no fihla mo gae a sampolediše o dutse tekana kgwedi tše pedi kore le gore ampolediše o no fihla wa tsena a etšwa mora ke motho e leng gore ga a sa jale ka gae nako ngwe a re a tlile ka mora ka re mora we ga pila kganteng ke nyako itse taba ya gore mosadi ya gago a nthare ke moloi keng ka baka la gore o ile a rale ka mola jareteng ya ka ena Makoti a kolomaka a tsa dieta tsa ka be le pheretse 7 ke di beile ka mo kamoreng ya moshimanyana a bobedi tse ding tse be ke le story sa le tše msa le phetse pedi le ka di stove le dilwanyana tša ka gare ka fihla ka di beya mo kamoreng ka tswa ka moswane ke bua ke re ke nyaka dilo tša ka di gona ke botšiša bana ba ke re bana be ke beile dilo tše di soso mo go soso di ka ba re na re tsebe ke re a le tsebe jwang ka re be di le gona mo tše ding be di le modimo ga mpeto ka nthong eo ke Sontaga ba sepela ke a puruputsa ke feditše beke ka moka ke puruputsa ke re selo le ka manyena dilo tša ka ka moka ga ke botšiša ke molato ke go tswelela tše ba re nna ke gile santa ka steneng ke a loya ge mosadi a kwa gore wale ke a itseba tabe ya gore yena gore nna ke gile santa ora gore santa ge ke gile ka moo ke a go e bereka nna ka tle ka botšiša morwa ka re e morwa ge mosadi a gago a re nna ke gile santa ko steneng ke iša ka e santa a ge nkebe ke le moloi nkebe ke sa re ge ke kgola ka loya ge nkebe ke le moloi ke loile bo nka se age ka mo steneng mo wa e bona so mosadi o yena o itša ka mokgo ga a sa tla ka gae o ganetša le ngwana go tla ka gae le monyetše mosadi o re mo ntšheditše ra mo kgopela e re fetša go mo kgopela a rwalana le monno ba ya toropong ba tšea le ngwana ba tsena sekolong ngwana ke mo fepile nna ke mo iša dikolong ke mo felegetša ke mo tshediša sekontiri a tšea ngwanola le mosadi ba tsamaya ba ya toropong e ntse o ile mola a wa ke more ke re ganteng wa o tsaya mosadi le ngwana le ya toropong na a ra wa hehe ke re ngwana o kry-a le mo kentsha dikolo tsa go dura o tlo di kgona dilo tseo tša mohutona a mama wena o rata o tlhošeditše ditaba tša ka kare okay a gona taba e tlogela e le gona so jwale nna taba e ntilišang ke ya gore ke rele bana ba kry-le gore ke re ke a nagana ke dutse fase ke nagana ke bitse bana ba ke no tlela ke gore ke lle ba fihla mola ke ba re ke re bana ba ka le a tlhakana a ke gane ke ile ka dira mistake ka leša tšhelete e mara ka tle ka fele ke reka dijonyana nke ba robala ka tlala ke ba botsa ke rile la ka la robala ka tlala ka rena ke reka dijona le ga dijo di kgone go fela gare go swana le gone ba le ka nako a ke ne bupe a ke ne mohlagase go mirela dikolbeke ga phone bana ba mmotsa no fela a ke na tšhelete ke be ke ba botse ke re mara buta lena ga botsebotse o dikemišeditšeng a sa reke selo bana ba gone bale be ba dira matric ba feitše o na le ngwaga a feditše ngwaga le mogae o dirile matric last year so ke mara ke rawa ke kgopela gore o ntogele polana gore bana ba o iše o motee ka mokgwa o ka kgonang o mongwe o re nyaka carpentry o mongwe o re nyaka eng ke eng ela wena o re ngwa nyaka ke re iša o motee wa bona ka re carpentry ne e tsamaya bo ma 6 point something ka re nthong e baganeditše a ke tse re e baganeditše gore kwa nkare ba ngwadile ba passitše teste be ba le ka mo seene ka mo sa le ba re batla ba founela ba mama nke go tsena ganong motswadi dilo tše
o di bolelang ke tše botse tše o duma o ka re morwago a ka thuša ka gae ka ga go mama go na le mathata a magolo a go wa o enwa jwala o le motswadi ene o ya dithaveneng o le motswadi ya bana ke ka baka la stress se sa ngwana ka sansore se sona ka baka la gore nna ngwana gore a tlabe ka mokgwa a leng ka gona ke tse re tšhelete tsa ka tša mafelelo ka mo isa sekolong ka mo tša straight ka re ngwanaka wa mpona ke go isa sekolong ke nyaka gore wena o tlo gore go fetša sekolo o tlo kgone go thuša bana ba geno gore Mama. o ba ise sekolong mama e fa malome ka kapa lebaka le lengwe potšišo ke gore go o fetša go nwa jwala go sa go tsoga stress se tsamaile awa sona a se tsamaye jwala a sanka ya ba tharollo ya mathata ene mama o motswadi o makoti malapeng a mangwe go ya ka morwago ga ga wa se kgole kudu le mo go dulang borakgadi ya bana ba ke mohlomong le ga bopapa a bona maitshwaro a gago a go sepela mašego o dula le masogana a mannyane go wena a ke nagane gore go ne mohlala o mobotse wo e leng gore o ba ona mo baneng ba ene gore o išitše abuti a bona sekolong o be o swanetše e be e le maikarabelo a gago go dira seo a go kolote ene ke ga botse ge ngwana a thuša batswadi mara a go kolote mama ene lebaka le wena o le fan la gore stress ke sona se se go iša jwaleng ke sona se se dirang gore bana ba ke ba palle ke go tipsina majwaleng ka baka la gore wena o le gona and then ba go bona o ne le masogana a mangwe a e leng gore a ka fase ga gago ka mengwaga o tlholla bana ba trauma mama a ke nne le masogana mama ke nna le bagale ba bang ka thukwela mola mama ba re o kgona go tsamaya bohlano o bue ka bola bobedi o bue ka bomamamama go jwale o sola morwago gore a go thuši ka selo masogana o dulang lona o sa sole gore a go romele tšhelete o kgone go thuša ka gae a ke dule lona masogana o gona motho o nna ke dulang le ena wa yena sa go thuši mama o ne nako a nthušang a kgonneng ka yona a nthušang wa tseba motswadi a ka ko go botse bana bakhe dula fase le bona ene go o dutse fase le bona o ba tlhalosetse gore bana baka ke ne le mathata šia a tšhelete ene go o dula le motho a ke re papa go bona ga a sa le gona ge motho a hlokofaletše ke monna ga se gore o wa go goga boimana nnoši a ne le bana ba gage be le swanetše gore ka gare ga taba ya mosokolo o le leng ka gare ga ona le bitše ba ga bo papa go bana ba ene 1.5 ya boreka bupi ke 1.9 moro 1.9 ya boreka bupi ya boreka sešebo sa go tšhofa kgwedi ya spatela society then tše dingwe tša dilo mama e sa le moswa sa ntše a bereke abuti le sa le gona le hloka go no kry-a ditaelong ke le kry-e mmereko dilo diloke mara taba shi le ka seno buala le ka moka ka gae ngwana le mama ba ka se gahlane thabeneng ye teng a go kgonagala a go kgonagala never ene ntongwe e leng gona ba ga bo papa go lena ba ka se le thuši solanka ba bona seemo se se leng ka gare ga lapa la gabo lena mama gare gane a ka ba le motho mara motho mogolo gane motho o swanetše go iphihla gore rena bana ba gage re kgone go mohlompha bothata ke gore le godile abuti le tlo ba le basadi le tlo lwa le basadi ba lena mama go tlo le seka buang e le gore ge le thoma le kua dithabeneng le re le ya go ntšha metsi le gahlana le mama ka morago so gore gore wena o tlo ba le problema gore le go ka lwa le lekgarebe la gago mama ga go tlo palela ko go seka kudu ebile ge le ka kry-a ntwa tša lena di amana le jwala ka gare gobane re ya go sekana ka efe if jwala bonwa ko wena kudu re kgopela mama gore a re kgaleme mola mama le yena enwa o tlo gore la re ene ke kwešiša gore mama gago a ka ba ne le mathata mara ge motswadi a ne le mathata bana ba gage o swanetše go bolela le bona ene bana ba motswadi ba swanetše go thekga mma go bona ke mo ke botšišang gore na tšhelete tša papa tša mathomo before le tlo kry-a tšhelete le e kry-ang ka kgwedi na le dirile eng ka yona mama tšhelete be le 80,000 ranta be se ntši ga kao be se ntši ga kalo
be go sa fela mola ngwakong mola go shota ka go playstera go rulela mathudi dilo tse dintši o di dirile ka di dira o be berekile ke sene le finishara ka re ka finishara ka gata ye nngwe ke e tsentšhitšeng go morwa ke mo tsentšhitše for 2 years a tsentšha ke bazari mama ke nyaka go bontšha ntlha ye nngwe ya gore bohlologadi a bo thome ka wena go ne le malapa a survivang ka 2000 ranta o kry go gola mokgekolo wa nnoši a gola sasa lebaka la gore o palele ke go manage dilo tša gago o tšea tšhelete a lapa la gago o nwa jwala ka yona lebaka la gore o palele ke go manage mathata a gago o tšea tšhelete ya lapa la gago o ya metšhineng ka yona go ne le bahlologadi ba bantši ba re ba tsebang they survive mara wa bona tsela ye o e swereng ya jwala tsela ye o e swereng ya dikarata tsela ye o e swereng ya metšhini a se tsela ye wena o swantšeng o e tsamaye ene potšišo ko gore ke bokae tšhelete ye mama e tšereng go matšhonisa ye e leng gore e mo palliša go phela ka lapeng la gage le go tethekela bupi le mohlagase ke bokae mama shotela ke 2000 gore ke fetse bo tšere bokae a ke re ile ya namelela ke sa patele ya ka mo go a buti ya thoma gona mo go monnyane mama taba a e bolelang a se yona a se nnete taba e bolelang ka gore le lohono go tlile ba ile gore ne setlamo le bona ba sefu e le gore se ba sefu ba mo file 2000 ka December before go tlo ba modiro wa lefata a santse ra reke dijo ka tšhelete ba mo file ba sefu a tsamaya a ke tsebe gore o ile kae o tsamaile o ka somare ma 2 weeks mehle le mehle rena o santse a re founelo santse rena re plan le re mo founeng ene mama na ke mkushisho re ke motho mo bang ke lekile go lula le ena fa se ka re mama ke nyilo ro shota ka yone re ile re ya go khobisha mama mba ke ga mpoja ka ga buta re a buta mhlokomele ena a butise ena ile re o ile a se bolela o ile re eslo mma go rena a sa e tshwara ga botse a gone ena se a jo stira ke ga tla o thoma a tlo re wa yena o ba busy ka tjala pen la gage rena mo go rena a ka sla sa gona ka ditiro tša mma go rena iša ka mo re a leboga bafa iša ka na ke batho ba bantši bore wa bakolota ke nagana gore ke ko mo tee fela kgose go tla batho ba bantši kwa motse ene wa tseba moroka ne a gone ngwana wo a ka berekang ga bohloko ga a fetša go gola a tšea tšhelete a e fa mmaka gore ye dikarateng a e fa mmaka gore ye go patela bo matšhonisa ba yena a sa ba tsebeng a e fa mmaka gore mmaka a ye go nwa jwala ka yona a e fa mmaka gore mmaka a ye dibethabeteng a ye go betšha metšhini gape ngwana mme o tšea ga botse then o gona ngwana wo a ka dumelang go tšea tšhelete a e fe mmaka gore mmaka a iše ditantsing wa bona malome ka kapa a gona ngwana wa tlo e dirang le nna nka se dire ntongwe ka batswadi santseng ba e tsebe ge monna thoma a nyala mosadi a e ba le bana ba gage o ka ba o le motswadi o mo tsentšhitše sekolo o ka ba o mmuletse di-company fela se o swanetseng go se tseba ke gore motho ga a sa lebane le lapa le le teng tšhelete nngwe le nngwe ya e ntšhang motswadi o swanetse go e berekiša ga botse mama ke nagana gore o hloka thušo ene mama o hlokang thušo gore re go thuše go nyaka mama o bolele nnete ka lebaka la gore lenanego le ke la go thuša batho mo gongwe o ka bolela nnete o mongwe wa pelo hlomoge a no re e re ke imulle mme o ke mo patelele koloto tša gage ka gore go njole go o bolela ka 2000 ba ka go fa 2000 mara se ke se tsebang go tlo ba le tše dingwe tša dikoloto tše e leng gore di tlo tsena ka gare ga lapa la gago di sa tlo go ntšha ka molaene bana ba gago ba sa tlo lla ka nto e teng potšišoši ba ga bo papa ba ka epa ba reng ka seemo se se leng ka gare ga lapa la geno a ke re ke lebeletše ma o ka re maybe kwa morago go ile go ba le ditshelenyana gore o diagalang ke mo ke sa tsebe mara a kore anke ba fele ba etla ka kua gae maloba ge le ria lefata be ba le kae na ba le gona
le tswa go bona la bolela le bona o ra ka mabapi le taba ya lefata o jere sebaka yo e jere sebaka gore ba tle ba le tliše ka kua mama o hlabile wa tseba morwage o mogolo o kgopela re mo founeleng ke ya 073 ne mama wa tseba bana baki o mma bona ene a gone gore ba ka no dula mo pele ga gago mo ba go thomela maka ka dilo tše e leng gore ga o di dire ene o mme wa mohuta mang bona last bone ya gago e bolela gore go ne 2000 ranta ye e tlileng wa e amogela wena ka nako ya mmereko wa lefata o tsamaile 2 weeks o ile o tsamaile matšatši makae ka tšhelete e be swantše e die mmereko ka gae wena wa tsamaya ka yona wa ya mo boile gona mama o le shahidi mama o le shahidi a o monneteng ene bile o lela taba gore ga botse ga Thomas wa ra tšhelete a tsore fela ka aowa o a tseba o ne dikoloto ene bona go ndwa le ge bana bake ba kgona go bolela gore go tla batho ka gae ba go fapana ba tlo nyaka dikoloto yena o re o kolota 2000 what about ba bang ba o ba kolota bokae bona mama tšhelete ya gago ye o e kolotang batho ka moka ga yona ke bokae ka moka ga yona ge o e hlakantšha ka moka mama potšišwa ka e re tšhelete ye o e kolotang batho ka moka ga yona ge o e hlakantšha e dira bokae a kere o mongwe ke 2000 ba bangwe ba kolota bokae mogala bo o dula le yena mama wa bereka ya ke na le morwa o mogolo wa mama mo wa rra re ya go dumediša ebile re ya go amogela lenanegong la pitšentše kgolo motse community radio ke nna ka kapa radio ke tsamaya le professor Moremi farm ke la dumediša nka se ka kapa le prof D Moremi le fatele ka moka tobe taba tše ke tše ntši mara nka thoma ka yo mmotšišang yona gore o ile tšhelete ya kolotang ke bokae ke ile ka dula fatshe le yena ke mmotšiša gore a mpotše tšhelete tša batho ba ka moka ba kolotang then ke ba patelele ra kwana then ka mmotse gore ke tše kgate ne le mašomiseng nako ka mmotse gore ke tla lata tšhelete mašomiseng ke patele then ke sware kgate every month ke ba romele tšhelete eo ya tata ba reke grocery nna ke tšwela pele ke patela mašonisa ra kwana mara sempotse ka mpotša mo kgateleng ka ya le ena ka mo patelela ka ntšha kgateng ra boa kgwedi ya mathomo ka dira so ya bobedi ka dira so a boa a utswa kgate ya o na bolela mogolo mo cause ne ke romelela mo go yona a utswa a tsamaya ka yona tsona di-gameplay a se boa tšea o ka boma 3 days 2 days wa go se romela tšhelete gore ba kgone go reka cruisera ba ke thoma kae ka bopi then ya tšwela pele ka bolela le ena gore ke gopele ra tlogele then ya tšwela pele the following month a nsendela message gore ena o tlo dira khate ye nngwe ke mo e leng gore ke ile ka bolela ka re nna ke sa di kena cause wa tseba gore ke aga and ke aga ga ke sa kgona go swana le mathomo ene ba support bothata e beile ke thomoaga ke tlo ra go sa le ka mpona ke tla le ka mo ke kgonne mo le le gore na ka mo ka tšhelete ja paro ke ba direla le dijo ke ba direla go ke na go ntši ke thoma ka bopi le mo diro tso o November o goje a be ke bola ka tsamaya wa sebele selo wa go sore di direng ke ba fe tšhelete ke ba romela tšhelete next Saturday a boa graduate o ba bolelang ka nna ka se ya se which is o ka re ba ke 2000 plus yona ya e bolelang ya wa 9 a boa a patama o tlenga ka ke go ploki mo le le go mjiro no e ke yona e then ka tsama lo anta telanda ka jiro
yena o ile dilo tseo e leng gore di gona ka modiro nna fina ka modiro ba yo re bala ga bopapa ba re ge ba bongwe ya ba motho e leng gore o botsiša o mongwe gore e ba rekileng mola e le gore ile motsagare go sa le ba jewa wa kala sheba tsamaya ka yo ka sesheba ne ge ke boa ke kwa ke taba tseo gore o botsišitse mongwe wa mogotsana gore ba rekile a butse le franchise check gore nna le ena re ga go no bolela re felana pelo ene ke motho e leng gore selo tse dikarata tsa ding o di thomile papa sa phi ke motho e leng gore nako ngwe papa na ra itsa mohloke re tsamaya re menyaka re mo kry dikarateng then ka ge ke lo mogolo ne ke sa napile ke kwešiša ga botse mara ka ge ke lo mogolo mo go bona ka moka ne ke kgone go bona ka re papa o ile a bolela re wena o ka re o mogolo nako ngwe selo tse di tlo gahlana le wena o tlo ngopola ke mo e leng gore o ile a se tlo tlhokofala mama na re kgone re mo letele a ile dishopong sala tsamaya ene ka ge ke lo mogolo santse ke dire gore go jewa o fitlhelela le mo e leng gore ke fetša matriki ka ja ke peye ka boa ka ya varsity which is ne ke dira ke le gae ka ge ke bona seemo sa mo gae ke fele ke loga diplan le nna ke kgona go reka dilo mo le tšotlo tanke yeo e leng mo ke kgone re gore dilo bo di o kry le maybe stofo se senyegile ke kgona go dira ka mokgwa tšhelete nngwe le nngwe e fe ke kry-a tšhelete ke a thuša ka re ke thoma go kry internship ka dula le ena fatshe ka motho ke gopela tlogele dilo tse ka moka di dirang a ka se bolai ke tlala yena ga a ka dira gore o reka dipeipi go bopi tsona je swikere matlhare then nna ke tla dira challenge ra kwana ka be ka bua ka tsamaya le ena ka ya banke le ena ka ja loan ka re ke amagela ka ga 3 room le garage ka mmotse gore a tlhokomele babereki ke mmotse gore a dira jwang ba fela ba botse gore ba dire bjang yena ba tlogela gae a tsamaya ba dire ka mokgwa e leng gore sa kwana ka gona o boa mmotse gore kgane wa e bo go dirile so go yena na se gona then o thoma go bolela ke taba gore wa telela a bo wa tliša monna tsoko gona mo gae a dula mo gae ka re ke bolela ngwala 2 pages ya lengwalo a mpotse gore ge ke le monna ke tsamaye then ne ke re ge ke tla batse gore ke a gola gore selo batse gore ke a gola monna a tlatsa fresh then ba tlo teketla mo gae ke supportile bothata ba thoma ge ke thoma ke aga because the responsibility e le tše kgolo so mama mo go ya mohuto ga e bolele nnete ya gore nna ke mothuši nka re ke sa mothuši mara bana ba gagwe ba ne ba apara ba ija ke kgona go patala le transport because ke nna ke nyaka gore ba ye sekolong because ke nna o mogolo ke nna nke be ke ile ka drop out ka swetše sekolo bona nke ba feditše ke ntone kgale ke ba botse gore ke bona nke ba feditše because mohlako o bone ke nna ke kgonne ya university ka dira ka nka graduate ka bo ka boa ka dira post graduate ka boa ka mtlhalošetša ka re no ke sa kolota sekolong gore ke graduate gape gore o bolela le ena o fila o ka re a o mpotse selo ka be ka feletse ke mmotse gore nna ke go le lemilong ene go ba le nako e ntšhi mo e leng gore ne ke nkga le mantle e leng gore a monate o kry nako ngwe ke mmotse ke reng ke go tsamaile wena go sa tsamo ka mokgwa e leng gore wa dira o kry le gore ke tlala ena sentse a tsamaya a letse gore o ile ka tima founu a arabe difounu ke ntho e leng gore sentse papa a tlhokofala a tswela pele ka yone nka se re karata o sa di bapala gore a di bapale go beile le kgwedi nngwe a mfounela re ba motswedopoo gona mo mbolong ganeng o ile go gola a tsamaya kena ka mo Bisabet a ba busy ya moja then nna ke romelang tšhelete gore go rekiwe cruiser ene gape cruiser e thoma ka bopi mara yena a ya mo bathong ba gore a ke ndirele selo le go ba mo dikolotong ke na le dikoloto tse e leng gore tse dintsi khositse ke yena ka taba gore ge ba sena selo ba mfounela ka ge ke la ke romela makana o ke a se re nako nngwe le nna ke o a jiba tšhelete gore ba kgone go ja ye ya sekolo ye ke nna ke ileng ka re o mongwe a dire carpentry o mongwe a dire ntho ke ba botšheka tsone tetho o mogolo a re o rata carpentry o rata plumbing so
ke nna ne ke communicator le batho ba ke ba tsebang ka mola ka taba speech ba yo ngwala dilo tsa gona ja shesherekana ka moka ga bona cause ba ngwadile ba barela ba batle the following day ba fihla ba taba gore dilo tsa bona ba di bone ba ene ba tlo ba founela ka ba founela ka re lena boelang ka ba re ba boela ba ba dika go fihlela mo e leng gore ba bolela ka space gore ga gona space and o monyano ke na gore dilo tse gore ba se ba fetsa sekolo ga ba tira ke stress ka re le go bala ba phela ka mayala ka dipatše cause o monyano o ile a se nka feila sekolong nako a dira matric after fail ke ile ka founela principal a bolele gore na e tshwantse toilet mo e leng gore na sa attend ke mo gopela gore a boele sekolo ya ba taba gore a ka menyaka ene ne ile gore ke mo apply to sekolo ene ke mmontse gore a pasa matric ya mo tšea ke ntho ne ke mmontse ke kwane le ena gore ke mo tšea then a tla jibe khoso gobane if a paletse ke go kena maybe university re tla le ka di-college so mama ke ena problem ya ke mokantse ke mmotse gore ke ena le naba la motse wa gage because of ralla ka ena a re sane seriti mo motseng le ge motho a feta mola maybe o ne lena o bolela lena o kry mmone gore ke ngwana mo yena mara o bolela lena o ka re ke motho monnyane cause motho le ga fitlha o modumediša ka leina o kry-a feta mola o modumediša ka leina le ka mogo ba bolelang ka gona o ka se rate le motswadi ya gago a bolela le motho e leng gore wa mmone gore a mo fete motho wa mo feta motho ko monnyane mo go yena and go beile le another incident wa kena motho ba papa mogoši ba mpotša ane ke motho o monnyane ya feletša gore ba re motho o ka re ke le godu ka motho natabile motho wa bolele gore ene o tlile mo go yena wa mo tseba ka be ka founela ke ya butia motho a mpotse gore batho ba ba tsebana wa tseba le ena then le gono le ba ka tle a mmolaiša ka batho mo le gore ba tsebana le gona ba tseba gore ba jula mara yena mmotsa wa gana gore dilo tse ntšho mmotsa wa gana e le bolela le ena mmotsa gore ke gopela gore ke a go rata too much ke nya gore o kwane le mosadi gore re kwaneng ka mokaba and then jilo ge at least o kolota jilo mpotse gore go tswa finisha shop maybe o leipile gore o tšere sekoloto ke tlo go thusa ke tlo patela ke tlo take home a dumele ga o ka o rekile selo o se tlišitše mo gae selo se ba se thabela nakwane e se gale o no kry-a dišwalane mo le le gore o dibaka ka ditšhelete maybe o mo surprise o mo rekelela di-caftine bundle ya di-caftine e thoma ka tšenyane felela ka tšegolo o e thabela nako o boa dišwalagane ka montle o reke dibaniše ding o boa ditšhologile ke ile ka stopa ka mo after before ke rulela ke re ke setse ke ngadile ke re ga ke sa dira selo cause go a swana tšhelete ka e felela mo moyeng ka boa ka ipuša ka feleletše warra swara jwalo ganyane swaranyana ganyane ngwane swara jwalo ganyane abuti swara jwalo ganyane fela ke nyaka no botsiša mama putsišo e teng mama godimo ga tše abuti a di bolelang ke dinnete ka moka mama abuti tše abuti a di bolelang ke dinnete ka moka ya jona tša di bolelang ke jori jari ya gare ke a leboga abuti o monnyane dilo tše abuti a di bolelang ke dinnete ka moka ya ke dinnete mama abuti tše a di bolelang ke dinnete ka moka se dinnete ka moka alright ya maka ke efe ya maka ke a feleng a re ena no dula reka grocery aowa yeo ya grocery re tlo ya go yona o e boletše gore o eme ka lebaka la gore go ile go atla motho ka kua gae a fetša 3 days a le ka kua gae a fetša 3 days motho re botsišitše ka moragonyana re botsišitše ka gore re boletše ka taba gore ba re o ne le go tliša mokgotsi ka gae kapa batho ka gae o e ganne o e boletše mo gore go ne le o a ileng a tla ke nnete a o titlisitša tagile o e be e le motho wa gago ao a se motho wa ka yena o ne o bone ka ge e le gore ba motantše yena ne gore ke motho wa kane a rela ke ngwanyana ka mo next door and then wena ga go ne motho wa gago
wo o ileng wa ratana le ena wa motliša ka lapeng la gago? ke mengwagela ya gale mama potsišwa ka e reng? o ile a ba gona mara e seng mengwage mathomonyane o ile wa tliša motho wa monna ka lapeng la gago? ke ile ka abuti o bolela nnete a re motho wa monna o ile atla eo yona e o ile a tla mathomong o motee a kere a se o motee bušetša ka mo ke ba ba kae bafo nna ke tsaya babedi nke re direng so alright nke re direng so mama a ra nwa jwala ka mo and ka mo ke ka radiong ke mmerekong and bana ba gago ba go rata ba nyaka go lokiša taba tša lapa la papa go bona le wena o seneng taba le lona bohlologadi a bothomi ka wena o hlakiša bana ba gago o tlaiša bana ba gago and a o ne tanki o mme wa go hloka tanki nagana moroka ngwana a re go mmage a re ke kgopela go go patelela dikoloto ka moka a fetša a tšea karata gore a e manage and then morwa a romela tšhelete mo godimo ga karata yao mme a boa a utswa karata yao a go e berekiša bošaedi ga a boa morwa o swere karata kua makgweng yena o ya pankeng o ya go dia karate msa go cancela yela morwa a e swereng kua morwa o agile 3 room ka ga e le garage gape dilo tše morwa a di bolelang o lekile wa kwa gore o re ke emišitše ke maemo a mma ka mogo mma a ileng a acta ka gona ya ba gore ke a ema because ke sa tšo bolela gore ga go ne ngwana wo a ka fang mmage tšhelete gore mmaga ya go nwa jwala ka yona ene mama ke kry-a bohlatse ba gore ka nnete a ka no ba dula le bana ge e ka ba ga a dule le bana o dula le batho ba go hloka maikarabelo a go ne monna wo a ka dumelang gore wena o tšee tšhelete ya lapa la gago la mafelelo o ye go yena o tšea tšhelete ya lapa la gago jwang o e ya monne ene ye nngwe mama a swanetšeng go e tseba abuti ga a tsenela sekolo gore o tlo ba papa wa ka kua gae bophelo ba gage ka moka and he tried e kwa ge a re o be a kwane le mfoabo gore ga a ka phasa matric o be a šetša mo registerage o bolaya ke pelo gore bana ba gabo ba kgone go ya dikolong jwale ka yena ene ke sa bušeletša gape abuti ga a kolote mama gore mama mo išitše sekolong no e be e le maikarabelo a mama gore a mo išitše sekolong ke maikarabelo a gage wa tseba malome ka kapa mama o swanetše go tseba se sengwe gore batho ba maybe a phelang le bona ba mo fe maele number 1 number 2 mama se a swanetšeng go se tseba ko gore bana ba gage ba tlo mokatoga ka mokana ga bona ba tlo sepela o tlo šalang noši ka mola gare ga lapa ya bararo taba mama e santšeng o e tsebe ngwana wa gago a buti go tlo fitla nako ra se ka tlhwa sa tla gae gobane le tlo mološa le mosadi wa gage yeah le tlo mološa le mosadi ya gage gobane tšhelete ya abuti a ntšhang ga e sa le ya abuti ke ya lapa la abuti gobane abuti le mmone le tšo mo nyalela mosadi motho o sa ne le mmereko mogolo wa gore santše a godiše bana ba gage bo abuti lena le leng gona mo le kgonne go tsena sekolo mengwage mentši la fihla go matric la nkwa a se phošo gore go njwale le ya go registera di-subject tše le di-feitšing le di-sape la nkwa ge e le gore go apala tla le duleng le nna kua gae le baleng le kua gae le tlogele mama a dutse kua nnoši le yeng go bala kua le yeng go phasa di-subject tše le di-feitšing le tle le kgoneng go kry-a mmereko mo gongwe o mong mo go lena e ka ba le phodisa goba e ka ba le traffic ka gore go dula mo gae le re le emetše go ya gore ya plumping tšhelete ga e gona and then le ya bona masetlapelo a leng ka mogare ga lapa la ka mo gae a gare a le go batša ka mehla le ka matšatši probleme golo mama batho ba phelang le bona ba mo fe maele a maraite ke ba bannyane prof a go le ka mogo ba ka mo fa maele a maraite ke ba bannyane yeah and then number 2 mama taba ya go nwa jwala a bo moswanele jwala ga se tharollo ya mathata jwala re bonwa ge re thabile re celebrate se sengwe se e leng gore motho o se achievile mo bophelong ba gagwe nka no re ke le moremiso ka ba le letšatši la ka la go nwa jwala la go kwešiša gore no ke kgonne go achieve 1 2 3 4
ka dula fase ka re bale le golle ke a ithabiša ke te thabiša tša re ke kgonne go ria se then go sasa ka thoma ka boela mmerekong nka seno bjala ke re ke tšhabela mathata tšhelete o e nwang bana ba gago a ba ne šebo ka gae bana ba gago a ba ne bopi ka gae go sasa go tsoga motho o la e leng gore e ka ba papa go bana ba gago o nole le yena le tagile le ba babedi ge le tsoga mo a le ne tšhelete bana ba swere ke tlala ka gae then wa bua boele ka motswadi stress sela se a thoma gape abuti la mona abuti o tlo spela ka mola gae abuti o tsene sekolo abuti makgowa mo hirile abuti wa qualify gore a ka reka ntlo le kua makgweng Pretoria mo a dulang a ka no reka ntlo a dula le bana ba gagwe a tsentšha bana ba gagwe sekolo ene ba tlo se tsena and then ba tla ba etla mo gae ba etla go bona koko then koko ba re ga ba etla mo ba se mo feselo nto mathomo a go ne monna go ba ngwana wa nyakang gore mmagano jwala a go ne setlogolo se se nyakang go bona koko a ga tagile a go ne makoti wa nyakang go bona mmatswala ga ga tagile a go ne ngwana wa nyakang go bona sesia ga tagile kore seo mama sa ntša se tsebe ene mama ga ile gore o nyaka thušo o swanetse a bolele nnete wa bona abuti motho wa go bolela nnete re bereka mo pitšeng tše kgolo re ya mo tseba a konkoretše ebile ga a bolele nto e tee gabedi motho wa go bolela nnete o wa kwagala ya o no bokwagala o no bolela taba tša gagadi bja so o ka re ba a di ngwala nto ngwe le ngwe o ka re ba e ngwala motho o bolela nnete jwale ke ya go mama ke thušo e jwang o e tlhokang re go fe yona ka thušo engwe ke e tlhokang ke ya ka kua lapeng ka baka la gore ke tshwenya le ke magotlo a epa mo go mo o sa re ke re wa dira ka samente o a epa mo go mo ke a mantši a fele ene a thomeng ya magotlo re tlo go thuša ka yone ye nngwe gape le katsekatse le dimpia e ngwe katsekatse e dula mo lefestereng alright ye nngwe gape mama e nngwe gape nyaka go nthuša ka yona ke e leng gore ye ntshwenyang e le gore ba re nna ke geletše mobu mo foundationeng ga go bereka aga ye nngwe gape ke yona e gomme morwa ke ganthela re e nne e le gore ba re ke geletše mobu mama mo santeng yeo ya santa re e kwela kere moroka o botšiša dilo tše o nyakang go thušwa ka tšona gore o nyaka go thušwa ka eng le eng le eng di feletše tše o hlokang thušo ka tšona be ke nyaka thušo le ka dikoloto tše ke dikolotang o kolota batho bokae e smatang e setseng ke bo ma 4,000 ka re ne e tsamaela bo ma 10,000 e ke kolotang mama tše dintše di tlo nyaka morokane tše tša dikatse le bomagotlo moroka o tlo di bereka ke department ya gage nna ke nyako go thuša mo go ya tšhelete o motswadi ka gae tlogela go nwa jwala tlogela go tsamaya di-tavern a o le kgarebe o mosadi wa bona moroka o mentionne nto nngwe ya gore masogana a gago ake go sasa a tlabe a elwa le basadi ba bona ba palela ko go kgalema basadi ba bona ba re le palela ke mmago lena le kgonetse rena go ga ya gare motswadi o be motswadi o lebelelane le tšalapa la gago mabaka o a fang a gore o nweša ke stress keng a se nnete nto o e bolelang ene tlogela go deita batho ba go hloka mogola batho ba o ba deitang ba swantse ba tsebe gore ga o ngwanyana o mosadi ya motse o e leng gore ba swantse ba go thuše go hlompha seriti sa lapa la gago o ne bana ba bagolo nagana ngwana go lekana le wo a bona mmaga a lebelelane le motho mongwe ka matlhong jwaleng ditiro tša gago a se tšona mmatswale ditiro tša gago di a swabiša nke o be motswadi o be le pelo ya botswadi ene wa bona bana ba tlo sepela ka moka ga bona le bona ba ge ba ka kry-a mebereko ka se tlo sa ba bona wena no nna malome ka kapa ba ke a ba tšea ba ene nto ngwe e be ke nyaka gore re ilokiše gape tabeng ya tšhelete mama ga a nyaka go fetša dikoloto tša gage go se go ba le karata e tshwarang mo go yena go ntšwa le e kae karata mama e ka yona go e kae karata ba re ke karata gona ba tšwa na ke nako ba ile go reka grocery go tšwa yena loko o ra re no iswere ko o swere karata bafo o e swere mo go wena ke swere mo ke a mang karata eo ke lo ye mama o golla tšhelete papa mo go yona re gopela gore mmago lena a se ka tlhwa sa ba le access mo ditšheleteng
a kere abuti o ile a e zama ya fediša ke yena ga ya go khansela karata ye la kua a ya pankeng a ya go dia ye nngwe ene ke a sola masogana a kitimakitimang le ona ko ona a moeletšang ka tsona dikeletšo tše jwalo ka tšeo mama ga go ne monna o a ka reng a go rata a se hlompe seriti sa lapa la gago mara ge o ratana le bašimanyana ba ne taba le seriti bašimanyana ba ne taba le maikarabelo ba tlo no tseba le date ya gore na tšhelete ya mogalabe o e golaneng ka tšatši le we ba go manama go tloga ikgono ge o e gola go sa wa fetša 2 days o se gona nagana mme wa go lekana le wo ba re e sala ya go reka grocery o etse sa ruri bo ma 3 days ene batho ba timela re nyakana le batho mama o timile founu bana ba gage ba tlabe ba felletša ba mmea di-social media ba nyakana le yena mama a se gona ene o ka se re o e ya mashoniseng wa tima founu wa bo wa go robala mashoniseng for 3 days o re o išitše tšhelete mashonisa a e kgonagale motswadi a kane e re mo gongwe ke be ke ile go bona bo Petros mo gongwe ke be ke ile go bona bo Matome yeo re tla ikwešiša re ka se go sekiše go fitlha fao e tla re palela mara ge mama a re o ba ile go patela mashonisa for 3 days na go riaga go riwang kua ga mashonisa mo e leng gore go dula 3 days ge go išitšwe tšhelete mosadi ya mashonisa o tla di dumela tsona tšeo awa go ra re ke bo mashonisa ba go hloka basadi ga ile napile o tikišitše o išitše le tšhelete same time e ka se kgonagale ene wa bona nto nngwe abuti o mogolo nto re santse re dire re santse re seife future ya boabuti ba ba leng gona mo ba babedi ba banna ba santse ba ye go registera ba ye go ngwala di-subject tše ba di feitšeng ka June and then banna ba le ga ba ka phasa tše pedi ba feila e tee ba tla e feleletša ka December ngwaga o tla re go fela banna ba bagešo ba tla be ba ne le matric nto kaone kore banna ba re santse re bantšhe ka gare ga seemo se ba leng ka gare ga sona gobane solanka ba le ka mola gae le ge ba kaela ba registera la re ba go dira di-carpentry bo diraeng a ke bone phase mo godimo ga bona gobane batho ba ka fase ga kgatelelo e kgolo ya monagano ke gopela go fetiša ye nngwe ntate Morena tobela o bolela ka yo o wa la spono go ile go ba le motho a mpotše gore bophelo ba gagwe bo kotsing a try go ya somewhere then ka ya ema pele wa rra monna wo a dira eng a itia mmago monna wo a mo itiela kae o mitela gona ka mokamore ya mama ae ke mehlolo gape so ka tsoša ke mosadi so lebile nna ka ra ke angapeletse ke fihla ka mola ke kry-ile a etswa madi ka re na mita ka sampo e ke fihla mola lebile a ka bolelele motho selo ke moitse ka re ke yona ntho o e nyaka ka nako eo ngwana ka le ena wa mmona se o tswa madi ka mo a apara go felela while ka boa ka misha to ten from mo ka ka mmotse ka motho a o moswariši cause ko ena o dinyakile mara ena a boa ka peletša a yo tsikang a yo bula case cause o bolela le ena maybe le try go bolela le ena go mmontšha o tla go botša ka ge gore yena o ipolaya yena o tla tsamaya re ska dirisa mmona dilo tša di bolelang ke le barking burial society a nayo ke nna ke patelang yona society ka ge ke tse gore ke motho a motamang so I ne le responsibility mama abuti re a lebo mama we abuti ke nyaka gore ke bolele polelo nngwe le bomorwarra go ba ntheeletše le mme wa ntheeletše mme o ga a threatena gore o tla tepolaya le motlogeleng a tepolayeng le motlogeleng a tepolayeng le mmolokeng le dikhutšeng mama a o phele le bana ba gago ntwe o idiang ya go threatena bana ba gore wena o tla tepolaya o tla tephanaga nke o tlogele go e bolela ka molomo o e dire o tla iša bana ba gago a o ne lerato
a o ne maikarabelo o no ba motho o mongwe go tlhoka direction mo bophelong ya diaparo e tsena kae ya diaparo ka gore mama we ya diaparo e tsena kae ka baka la re go kgalemela go botsa bana ba gore o tla tepolaya wena re ya diaparo e tsena kae why o threatena bana ba ka gore o tla tepolaya go tepolaile then bona ba swentse ba tla ba shale ba phela jwang mama nko gate ya gare o fokotse ga botse ntle ke o di tlogele jwala a se ba go nwa ke mosadi o ka se ne jwala o le mosadi ya motse o ka se tsamaya di-tavern o le mosadi ya motse o ka se tliše monno mong ka lapeng la gago ka mokgo wena o mo file maatla gore a telele lapa la gago ka gona ebile o kgona go go bethela ka lapeng la gago bana ba gago ba le gona ditiro tša gago a se tsona ya yona mengwageo e be ile phoso tabeo ya gago wa bana malome ka kapa mama o swanetse go tseba gore ke ngwetsi ya batho ke ntongwe ye mama santseng a itsebe mama ke ngwetsi ya batho go swana le gone jwale a gola tšhelete ya ngwana wa batho we e leng gore ke mokgalabe wa gage monno la gore a mo itia batswe madi ke lebaka la monno a robetse go ile go tata go bana ba bona monno mongwe a robetse mpeteng wa gage a re bale wo ke santse bale ke modie gore bale a go bale ene gore a go bala ke re gola bo ithobaletse o tla rela wo a tlileng a napare a itie go kwagale ka lebaka la gore bana ba ge nkebe mama a kwana le baga bo papa go bona borangwane boramogolo be ba tla fela ba tliša malana ka gae nkebe dilo tše di se gona tše ka moka ga tsona ebile malana wa borangwane ga a hlokege mme o gola 1009 ya papa ka gae ke sa bušeletša bohlologadi a bo thomi ka mme go ne bahlologadi ba ba rweleng malapa a bona le bana ba bona magetleng gane mmena wa ya tlono itira o kare bohlologadi bo bo thoma ka yena o kare ke ena a tlhokofaletsweng ke monna ke mothomathoma go tlhokofalelwa ke monna ge banna ba mosola gore ne ke tla tepolaya ke tla tephanaka a tepolaya a ba mo tlogela a tepolaya then go ena le gore bana ba phele ka fase ga bophelo bo mme a ba phedišang bona no go ka gore ba phentse ba ya mabitleng ba ya gore tswela pele robale ka kgotso mma gorena ene bana ba ba ratang mma go bona e kwa ge o a re kwa bohloko ga re threatena ka taba ya go tepolaya ene ke ntwa e lemogileng gore ge ba re ba mosola o ba threatena ka taba go tepolaya ba kwa bohloko ba kgomola yena o tswela pele ka ditiro tša gage sa le wa re o nyako tepolaya mama ke tla gore ke nyako tepolaya ke ya nako ba re nna ke geletse mobu ka steneng ke yona eo mara o ka nonya ka gore o tepolaya abuti abuti taba ya mobu ya gore mama gago mokgekolo wa gago moretši gore o a loya o gile santa o rereša bogolo bo bokae mama ka yona nna ke tseba e leng gore o mpoditša re o maketse mama a galela santa and o kare o tsamaile ka yona so ka tlabega mare ke ile ka bolela le sentse ka yona ngwena mmangolo wa ka so a ya bataka gore wa loya ya go loya yona ke tsebe and ye nngwe taba shona ke ile ka botsa ke motho gore o lorile a bona papa a jutse mo pele ga gae mo lesukeng a furaletse lapa la gae then a morela re mama yo mo gopela tshwarela so ke ile ka mmotsa mama ke ile ka mmotsa ka be nna ka morwala ka ya le ena mabitleng cause ke mmona gore hai le ga le bua bolela ke nna ke fele ke mmotse ka re bolela so ka ge ke bona o ka re tabe wa itse serious and nna ke a tsamba gore ke nnete cause ne ke bona ka mogone go phishana nke ke mmotšiše mama wena o retse ke mang gore wa loya ke re mosadi o reile morwa a re nna ke geletse mobu ka moo ane nna ke raya morwa ka kere ga re ke geletse mobu ka moo go raya gore mosenna ke a loya wena a wa rela ke motho re wa loya nna ke raya morwa ka kere ke go raya gore mosadi o raya gore nna ko loya mobu ke morwa kere a go ka wae ke sa re nna ge ke thoma ke gola ka mo ka gelela mobu ene nako nna ke morwa kera ke bone stanene be ke ne le ena o makoti le ka mofa founu be ke ne le ena o gona makoti mo gausi a re ke geletse santa ke ya ke kgopela go bolela le ena Ndete Mremi. Thobela le kae mama?
teng le kae? a re teng tabashi ya mobu go mmatswale o ka re ga e fete gabotse le ka re fetiša go yona gabotse mama. Okay, ntate Moremi. Tena re bane le tsona from last year. Ya. Bona ka Mokeresete. So, tena sa ka Mokeresete re rekile ka 5,000 rand. Re romela Mastene, ke mitsa ke re Mastene ke matswala. Ya. A sa e fihlisi mo banneng ba committee ba ba rekisa diteng. Then aya a gola then wata motho a network lokisha mo Mr. Malapela. Mama tšhelete a Stene o išitše kae ka re ba ra wa e fitlhiša go banna ba mošate? Ke e fitlhisitše go ile ga shota 900 ke yona ke e berekišitše. O rekile eng ka yona? E nngwe ke ile ka reka ka yona, e nngwe ka patela sekoloto se seng ka yona ke reka sešhego. Ka mmotsa ka tla ra bolela ka mmotsa ka re ke etse re ke e berekisitše 900 ke ba file 1,000. A ke go fe maele wa bona go nya go kgona ngwana gago o nyaka gore ngwana gago a support lapa la gago, bolela le ngwetši ya gago. Tlogela go bolela le ngwana gago, bolela le ngwetši ya gago, llela go ngwetši ya gago, go ne mathata botša ngwetši ya gago, ngwetši ya gago e tlo dula le wena fase boela ka mmage, o tlo go riela tše di botse tša go feta tše e leng gore moro a ka go riela tšona. Nna ke tla bolela le ena bjang a ntoisa. Mara a se nka re wa loya. Wa ntoisa kwa o no thoma maaka ke no mo kwa. Ke no rela re mara ke re lentšo la gore wa loya. A se nka lentšha ge ile re o boletse re o ntšhitše mobu ba santse a re botse gore o ntšhitše o iša kae, re se ke ra tlalletša mantšu malome ka kapa wa ikwešiša. Re ka mosola gore o re o ntšhitše mobu mara o re ke bone mmatswala ntšha mobu ene gare o ntšhitše a ya go loya. Ye ke kgopolo ya mmatswale ke galla ke o iša kae ka re be ke ne le yena le bile ntopo tla be ke sa e aparane ke tlile ke sa swara selo ke lekeleditše diatletše ka re ke mpone ke go galla kae ka re be ke ne le yena ke tsene le yena so ke šalane a itile pele ke setse le yena morago. Wa tse wena nke bo dirile mama nke bo founetše makoti ya gago wa re makoti ye ngwana ka e tla gae ka fitla mo gae wa re ngwana ka ke kwa le re mobu le re o ria jwang. Ditaba tše dintšhi rena banna ge batswadi ba re botša ba re basadi ba rena ba dira di a re imela go kaone ge lena jwale ka bommatswale le bitša gape nna ga ke nyalla mme mosadi onkwa gore ga go ne dipitša ba kgone go thušana ka kua, ga go ne tše ding ka ntlong ba kgone go thušana, go ne tše ding malome ka kapa di nyaka basadi ba bolela. ene moroka mme o tla ba re ka kapa o mpekile ene a ka mmekane ke motho mongwe wa go rata gore ge nnete e le gona ke bie ka mokgweleng o buile Makoti. Hello yebo Makoti. Ya ke a lekwa. Re kile tsena mo ga go feta. So na re mela tšhelete go ra patele banna ba komi a sa ba patele tena ya go kula la mathomo yena wa tsa mo then mo tsene o tlile ka go magela ka mo ga le bolela ngare se re go plan garage. So ra kopela gore le for me di dire because of God it means Moroka nke mogadibo ga a tlhalose taba e ya santa tše tša di-3 room monna gage o di tlhalositše di kwagetše nke o tlhalose ya mobu ye ya mobu e thomile ge re tsaya ditira tse le di koromileng ko go ena re di sa spinning e re fiša wa mputisa ore ye ke River Santa or ke Place Santa na ya mo hlalosetse ke ra we ke River Santa o re rekile ka bokae gore ntho ngwe le rekileng ka mona o sa di-price ka teng so ke sa itse ka botsa di-price o ngwala tšhelete tse mokgatho go ba bjang ya toilet se ke šhile ke ya toilet ke mo kere a le mo moraga jojo a galla Santa ka tlogola le a ke ao o ja muna a re ke dule motswa ene nna ga le banne ke thulile ke ka bola ka 2008 nna ka nka mala itša mmu o tsere nno a namela le ona ka mo lori ene e tlo transporta diteng. O ja mobu mama? Mobu ona ke a uja. O jile tšatši leo ka mo Steneng? Ke ile re tswa ke no tsere gona mo ka uja ka o tlogela botsele ka e tsamaya ka. Ke rela gore o ngwathile wa uja? Ke ngwathile gona mo ka uja ntebeletse mara ka tsamaya lona go tsamaya lona. Mara ke re mobu ge motho a ija mobu ke santa ya go Pleister. Ke rela ra ke re batho ba go ja mobu ba kgona go ngatha mobu o mongwe ba tsame ba uja ba ya pele.
ene o setse le kotanang kere wa ba le tswa- kolobotwa ke tswa ka lona mo keiteng ke leja jale wa bona gore ke nnete o tswile le mobu mara se ka rena ke go geletse ka dira mama re lokise taba e Mama, a kere ke norela re bona mama motho wa go ja mobu o tšea mobu ka mogae o tsamaya le ona o tsamaya o ja e ya pele a kere wa e bale re le santšha ke norela gore a kere mara nnete a kere mobu o tswile le ona o ja a kere mama go bualo mama makoti ka mo bala ba khomotse ka mo alome ka kapa ke nagana gore mo gongwe go mama lentšu la a dula ga botse le ge o se wa bolela go nyaka gore o no tla o dule fase le yena nna nka se bolele selo no mara o ka se kwatele makoti ya gago mama ike jwale o tla nna tla gomme ke ka- tlotlekele nna gona yanong gomme ngwana ka o itshware gona bjanong wa ya ganetsa o le ngwana ga ga go tla ka mogaka ke gore nna ke moloi ge ke apeile ngwana ngwana gago ora gore ba reile ngwana gago mama o boletse ga botse gore ga a rate mekgwa ya gago ke yona e mo pališang go tla gae tlogela ngwana wa modimo o tšee maikarabelo a lapa la gago tseya mara se ka nto no a o tšee maikarabelo o nwa jwala o tšea maikarabelo jwang a lapa la gago e nwa jwala o tšea maikarabelo a lapa la gago jwang o kolota batho ba ka moka ga bona o rakile ee ya a re nka ke sega ka mo a tsa ka togeng ee nna ka mo na ke isa ke tile ka mo le tshinde ba ntse maga ke le tshinde ke ba le ngwana le nna ee nna ke tile ka mo ke tsare ke mo tsa maya ke go loma ya go fitise ya gore nna ke tshimetse so nna ke kolma nna ke tile ke kira tishu like le mekamela rena ba sa ke ee ene ka mo ga bo monna ke ba tshimane se so nna ke kolma ke bothaile go mo tšhila ke di tšhuma ake so yena o ka tla dia se go mo phetsa be dia se ka tile mo o kra nna ke kolma ke le ke tšhumile se ene ke mo tsene gore ga tsama o tama a tsere beke a tsere ya parza go tšhintša so go na le motse mola mo Houston ke re le bona go nne motho so ba re ga ba ile go bjane tša boa o kgone ya le ba go tsaba ba roba le mo ake o kgone go ga diaparo tsa ge mo ditso tsona ke tsa tla di so a re nna ke tšhumile ke ete ka mo ga re masedi ma ka tšhumile ke tsa ga jo ke tšhumile di tishu ka tšhumele yona metsamelo le ka mo ka le lotele gore ke di tšhile ka di kgotsa ka di tšhuma a ka tšhuma dieta ka tsamaya ka e sopo ntse go mokelela account mo teng ka tšhisa dieta tsa rena ke di tšhumile a wa a re o tšhumile di stoti tsa ka re ka di stoti tsela ka ke tila mola a re ke tila bona tšhumileng a se di long ke di short key a ke go na la botso mo wa re ke tsa bona mo tshwantse le gae a ga a ena stoti na ile ke le mo go re stoti tsa ke thukeng ka ra mo ka ra ka mo le runya ka stoti tsa bona ya mo mo wa re ke go mo o le tsa di stoti tsa a kire bene ka ra o ba ra le kana ka mme ke stoti tsa di ke o tla kera se go menna ke bue di tse ke di rekile a re le tsona tse o di ba a ke ka fita mal amposa ena ka molomaga ka re bolo ena nne ke nne tsantsara o kire o rile nna re ke molo ko o ndela re yena wa itse o pheko e kae o tlo tlhatsa ngwana ga a ka se udisi bana e ga ba tseba bua ba tla ba mo soya ba mmelela mena ka nna ke lo ile bana ba ga ka mpa go ba o ka nne e ke bolela le bona wa ntsabela mara ge ena bolela le bona ba mo tšela mene ka bodi e sware gona mo so nna ke e sware gona mo makoti mama o moreetši jwalo wa re o loile ngwana ga go tlo mošatšiša aowa nna ke morele ka re mma go sadi gane wa o tšhuma dilo tsa ka na o tsa dilo mo o di tšhuma a re na ka di tšhuma ka di bontsha bana ba ka re lebelelang mara o re a di tšhuma ga ke ya mola ke kry-a stofisi le ke letse ke re bona e ke le botsa ke re o tšhumile dilo tsa ka stofisi se e ke tse ke dieta tšhedi wa di bona di omeleletse ka re ke ba bontšha plastiki ke la e bona plastikane ke ene le dieta tse di setseng tse dintse ke di one phera tse tharo tse di tšhumileng ke tsona e leng tse mtsa ke a di nyaka dilo tseo ba tsogile e le forogo ba sepela ba mpotsile gore o apara size mama tsamaya ba dishopong ba bua dishopo matlhaga ba tsore stofisi la ke ra wa ke stofisi pedi ne sa le sentswa le se se one se stel le se tšhumileng ke se msa ya nna go aparang ga gona nto ya aparang ke a dinyaka dilo tseo ka re ke khale ke khopela ke re nthekeleng dieta ke ne dieta wa ile di tšhuma bjano ka mora ka re mokgwa teng go na le nto e leng gore ya re lo santsha ka mogae ka mo go na le phehli ka mogae ka mo ke tlo e nyaka ke tlo e kry wa e bona a senke ke mora ke re nna wa loya ke no morele ka re go na le phehli ka mo ke tlo e nyaka ke tlo e kry okay mama mogadi wa ngwetši ya gago shi ke ngwana gago
o gatlhane le ngwana gago o tlogile ga gabo ge e le gore le monyetšeane 30 years o ba 28 ore 29 ore 32 o tlo fetša mengwaga gage ka mokane le lena o tlo kgona go phela le yena okay re direng morwa mohlale o tla wa mohlale wa nke le gale bane motse o tla tsamaya o dula mohlang a nyala ka lešira a nyalle kae a ke tsebe gore o nyalla kae lebaka la gore o palele ke go mo swarela ke eng mama a bolele dinnete gore ke se ka mo swarela le ka se mo swarela and then ditlogolo bana ba gage ba ye kae bana ba ke baka ba tlatla wena go fihla bogadi mama sanka ba tshwenya ba bogadi ka re go ntjwe le bona o bogadi o šetse o kry-ile monno mongwe e seng wa bogadi ba gago mara o sa swere tšhelete ya ngwana o e leng gore kua ka kua bogadi and then wa ija mara o kgonne o tšea monno mongwe motsentšhe ka gare ga lapa la gago la bogadi mara ba bogadi bona ba kgone go swarela ngwana gago a senka a etla le monna pele ga ngwana wa gago go ba mo tšea motsentšha ka gare ga lapa la ngwana gago mara o palela ko go mo swarela taba ya gore mama o hloke tshwarelo wena mola e le gore le wena o go baditše bana ba gago ga bohloko so gomme santse ba go swarela mara o palele ko go swarela makoti ya gago ga se yona a gone motho o mo lefaseng a yena a ka tepotšang gore yena a ka se tsoga a swaretše motho mongwe a gona wena o tloga o le moloko o mokae o e leng gore wena o ka palela ko go swarela o mongwe o ka kgona go balela o mongwe nna ko mo swarela ke ganne gore nna moro a ntha rena ke mo kgopele tshwarelo ke gore nna ko mo kgopela tshwarelo e feng ka gore ena ke ena ntshenyeditseng ke moitšhao kere wa o dira se go ma lena le mphetosa setlaela le re lena la e dirang teng mara rena ke mo kgopela tshwarelo a ge nna ke dirileng mara mama ke nyaka go lemoša gore makoti ya gago ke ngwana gago ene mo e leng gore wena ga o nyake makoti go rara ga o nyake le bana ba makoti ene go rara o sa nyaka le morwago gobane ge monna o mo tloša mosading wa gage go rare wa moraka ke motloši ba ne stene ba tla tsamaya ba dula ga bona no ba ka se dule steneng wena mma go bona o le gona go ntse le ge bana ba nyeketse nna ke a boa ke fetoga mobe mo go bona ba le ba tla tsamaya ba no ge bana ba ge ba kalwa mama le tlo ba tlogela balo ba tla no bona go ntse le pelo ya gago buela ka motswadi bohloko gore o godisitše ngwana mara a sa go support o tlo le support buang e le gore no mosadi ya gage ga a kwane le mmage ne mmage a wa yena kgone go support ba mosadi e ba re nyaka sa ba direla nna sa kgone go direla bana ba makoti direla e be maleka o nwa jwala a kre wena o nwa jwala ka yona o betšha metšhene nna tšhelete ka rena se kampa tšhelete soka le tsoga re tshwara go rosa o mphile neng kae mantswa mmatswala go swara buang ka mokgwa bolelang wa imina cause o mpoditse straight a re ena a ratele ena a bele ka ngwana ngwannyana ya go fela yeo a ka go botsa wa dithomela ditaba tse dintse ko go boditseneng ka ena koma ko go boditseneng ka ena komang yeo a ka go botsa bero o maka wena o thoma dilo tsa maka nna nte ko goretseng yona ke ga ko goretse kare wena go na le phehli ka mogare ga motswaka phehli e leng ka mogare ga motswaka ke tloeng ya ka ke tlo e kereya mara ge le dio tse tsa ka o di tshumileng ka dinyaka tse tsona ke tse o ithomelang tsona ke gore ile neng ka tsona wena ratonto e santsha le ngwana ka le ditaba tse di seng teng mo le gona bjanong bana ba kgone gore ba sepetse ba le mo ba leng gona ba tlokwa abuti a bona phone a fihla mo ga ya re wena ba re ba go bone o kgoga kae wena eng ba ke leng bana ba bo mosadi gore nna re no nna re elwa ka moka ka be ka go botsa kare wena bana ba o botse bana ba ene gore ba tlogolotlhe ba setse ka molapelela ka morago e gore ke ntwe ke gore ileng yona ka re o ba kgale mo ba botse gore ba tlogolotlhe ba tsaya ditaba ba go botsa wena o di tsaya o di botsa monna gago ke re ko go boditse ka mogogo nna ntho o ntshwetseng yona ke gore fela nna ke tsamaye le kora ke turmila ke le ka mokgwa o nyakang gore bjang and ntho nna mpakiseng yone ke gore o kgona kopane le bana ba ko gae thabeng and go kopane le bone o ipotse gore nna ba mpotse nna ba mpotsitsa gore tsa dinyake tseo dileng ke tsa gago mara nna bolabotsa batho nnete o mpoditse nna ka go botsa wena mma go sa ditabeo ka go botsa nka se dumele nto gore nke dirile ka go botsa bjano wa o ra moro moraro go ra gore nna ke ise yana nna ke botsa morake re wena ge mosadi ya ga gore nna ke tsamaile ka santa mos go ra gore nna ko eloe wa morwa ka sehla sa tša ka mogae ke ka mantswe a tabeo mos a sa tša ka mogae a re sware e fa abutire ko gore wa ya sa hloa sa ja ka gae ka re go mbele go omanya wena makoti thobela pa lebaka la re le se ka hlo le sa ja ka gae ke eng
no a ke ka ba go ya go se di ka ga e di ke na go ntse ba ke liwa ne ba le taile se se ka gore ba ke ba follow maka ba ke ba hlata dipitse ba dira o kre ba no di tsile no ba di tshila mo le gore nna ke nna motho wa go berekisha po wa tsore be ke rata gore kore o no be ke rata re o no hlalosa ye ya gore why o sa je se kore o e hlalose ka go tlala gore mama ga go a itsebe gore ga se ngwane wa batho gore lang gore o ska ja ka gae mo gongwe a tsebe gore lebaka ke eng. Alright, no, I got what I can work to pick a jar. Now go give a kilo of trusting. And the Kazam or I met it now one over me. I Kijika Moho, you're now for Sofana. And then I'm going to check it like a Kimikin no Shigamora or the Opa, actually, never seen Lebanon. So home born as what I teach. Uru wa ja ka gae mama shuki morwago. o le butša bana ba le ba botse gore wa ja ratrona wa ja boa buti ya no nako jwale banna ge motho a khoshi bana no ja bana gape nako ngwe motho o ne go tla nna wa tsere malume ka bolela ka nna ka gae ke ba kgone go apia nna ke ska ja ene nna ka gae beke ka moka no go ne nako ke ja go beke ka moka nna ke kgone fetša dibeke ke sa je ka gae ke phela ke le tsileng mos nako ke jang ka gae malume ka kapa ke nako eo ene le gona a se gore lebaka la re ke ska ja ka gae ke gore ba re mang o tla ntoya gore mang o ria eng nako ke nyakang go ja ke no ya mo go le mo go jiwa gore se se wa ja papa wa ja mama wa ja mosadi ya gesho wa ja goba mang o riang ke no ya ka ja gape nka se jile ka gae le ge ke khoshi ke lo rela re taba dijo a re se ke ra dira issue wa tseba moroka ntwe e diragala mmone nna go ya ka nna ka mokgoge ke bona ke theeleditše mama le ka be le ne le mengwage mekae so a ka ba le mengwage mekae maybe 72 ke le 72 oh okay wa tseba nna go ya ka mokgo ke kwešišago ka gona morokane mama ke bomme ba le ba go nyaka go laola barwa le ge barwa ba ne le basadi number 1 number 2 o kwagala le go bonagala a tloga a ne le lehloyo le le tseneletseng go makoti a gage ene ebile ga a tekemišetša go ilokiša ene yewe ke nagana gore banna ba ke banna le bona ge e ka ba mama o ne problem ya go se rate bo makoti ba gage go ra gore le ba bona ba ka no tla se ba rate ene mama nna be ke duma o ka re mama a ka rwala maikarabelo kore a ka tšea maikarabelo a lapa la gage a tlogela go šupa batho ka menwana wa ekweša ene mama a tsebe gore as long as ka pelo a gage a sa nyake makoti a gage a tsebe gore morwage a gone ka mokgwa ka kgethang yena a lahla mosadi ya gage ene jwale a napa a tsebe kore yeo a e tsebe yeo gore as long as a sa nyake makoti ya gage o raka morwage ka lapeng a ka no sepela a re no thoma maka makoti a mosadi a ga nthomela maka a ka no sepela bo kampane warra ya ke nyaka go mo fa 3 minutes a bolele dilo tše bohlokwa tše e leng gore o a di kwa mo mo fe founu mo o reng gore o ile mathomong mo mona gape a re kua tavene mo re mmerekong re ne batho ba bagolo mo o re go dia jwang warra gape tlogela go kgotsa o kgogile na o kgogile jwale tsena tabeng o bolele dilo tše bohlokwa re go kwena ko e tsamaile so ela mpotsa ba go gore kore e kgwedi e fela o ne tšhono nngwe ya gagwe tšhono ya gage menyakane tšhelete
ke gore chomi ke ya mosadi goba ke ya monna ke mosadi motšhedi ke ga re mmotsa ka yona go tloga kgale re mmotsa ka yona le taba ke le motšhedi di ba ga motšhedi ke kwa ga go ile bosigo ke ka se tsanyana so motšhedi ka ba ke mo na bana ka ena so bana go bua equipment ya ga metšhina so volunteer ba ka mo go ba go motšhini so o wa monna ke le bona o amtshaya ka mo so wa thoma go reka mogolo ke ke botsa traya ke mo phone ke mo ke go tlile ba so na so ba tlile ba mtsara ka mogolo ene ke ga re mo ja go mara go le na ke mo go le na kwa ke tela ne mo ke mo go lima ya re no leboga magagesho moroka mama o tla loka ge nako e ya mara ntwe nna nka mo kgopelang yona a tlogele go nwa jwala mama a tlogele go tsamaya bošego ga se ngwanyana mama a go ganege gore a be le mokgotsi mara mama ga a hlomphe batho ba bogadi ba gage a hlomphe bana ba gage a hlomphe lapa la gage le yena a te hlomphe ene mama re tlo leka ka mogore ka kgonang gore go be le agreement tabeng ya dikarata le go lwela go patela dikoloto tša mama and then ke na le bonnete ba gore re tlo thušana le lena ka maele re tlo thušana le lena ka di-agreement gore mama o re koša bohloko gore ke šitse ke picture ge e le mma ka a phela ka mokgo mama a phelang ka gona go koša bohloko ebile go ješa dihlong so re tlo kgopela gore department tše e yang go ba tša tlou tša baroka e tla ba tša tlou tša baroka and then boka kapa ba tla tsena mo go kgonagalang gona gore go be le di-agreement tabeng ya dikarata and then bo matšhonisa ba kgone go patelwa mara go tloko sa re mama a be honest gore o kolota bomang le bomang le bomang le bomang because ge go ne le ba bangwe ba a sa ba boleleng and a tseba gore wa ba kolota that means gore ba ka se be included on the plan and then go tlo patelwa tše di leng gona mara yena o sa tlo no šalane le dikoloto ka gore ba bang tla ba sa bolela ka bona so go era gore mama o swanetše a ye go dula fase go sa re tlo boledišana le yena a re fe list ya batho ba a ba kolotang gore wo o ke mokolota bokae wo ke mokolota bokae wo ke mokolota bokae wo ke mokolota bokae and then go tlo ba le di-payment agreement gore ba tlo patelwa jwang ka mafelo a kgwedi ka tsela ya mohutamang up until mama dikoloto tša gage di felelela dikarata di laolwa ka tsela ya maleba mara nto re ikgopelang go mama ga a tlogele go sepela dithavene ga sengwanyana mama ga a tlogele go nwa jwala mama ga a tlogele go no kry-a a no ratana in public bana ba gage ba mmona ba bogadi ba mmona batho ba mo motseng ba mmona taba yeo ga se nnete ba gona bahlologadi ba re ba tseba moroka mme o tla tha handbakenyana a itira o ka re o ya mabenkeleng and then a ya kowa a tipsina kowe a bua a tla apeela bana ka gae ene mma a tsebe gore o belege bana ba bashimane fela gana le kgarebe ka gae go ira gore mama o swanetše a age relationship le bo makoti ba gage jwale ka barwedi ba gage ene mama o swanetše a tsebe gore le bona ba batlo ba le basadi ene ga ba tlo thabela gore mma go bona se ka rata basadi ba bona so re tlo thuša ka maele mo re ka kgonang re tlo dira di-agreement if go kgonagala go gapeletšega gore re di police station re o dirang di-affidavit re tlo ya police station re o dira di-affidavit mama a tetleme gore nna ga go ne karata e ke e swarang karata e tlo o laola ke ngwana ka wa rileng and then ke ena a tlang go patela dikoloto di-grocery di tlo tsamaya ka tsela ye and then ke a kweša gore mama o kole bohloko ke tše di mo kwešišeng bohloko and then mama o tlile mo radiong go tšweletše dilo tše e leng gore le yena e le monga tšona di mošiša dihlong so that is why tše ding a no di gana e le dinnete that is why a tlala anger because ke gona a thoma go bona gore seriti sa gage se ya kae e repe moroka o ba fe di-phone number se ke se bonang mo go mama ke gore mama o swanetše go tseba gore ke ngwetši ya batho go swana le abuti le yena e tšwa go tšea ngwana batho gore e tle be ngwetši ya mama
ene tse re di bolelang mo go batho ba bogadi ba e leng gore ke ba mama le bona ba kwa bohloko go swana le yena e kwa bohloko ka lebaka la ntwa ya mobu mara mathata a mantši ke ya gage go na le ngwetšie so mma gore ena se a swanetseng go se tseba ke se stay ge o le mme o swanetse o tsebe gore ge mathata a etla ka gare ga lapa la gago sa mathomo se ka tshepa go ngala se ka tshepa gore ga o swarele motho se ka tshepa gore wena o nyaka o bolela le motho na ngwane wa batho santse a ye go llela kae ngwane wa batho ka lebaka la gore o nyetše mmatswala gage ga a monyake o nyaka ke monna gage re tlo fa monna gage thego ene ntongwe e mama santseng a e tsebe ngwane wa batho o ne le ba gabo ge ba e kwa go bolelwa so batswadi ba gage ba kwa bohloko gore na ngwana rena wa kae because go ne nto ba reng ke lehu ge le ka fitlhelela morwa o mogolo go ra gore gore a re o bolaile ke ngwane wa batho le ge e se ena so lo tše dintše e leng gore ge di a bolelwa bole ka batswadi ba tshwanetse ba tseba gore lentšu le lengwe le lengwe le ba le bolelang le tswa mo molomong wa bona le kotsi kudu go bana ba bona ntho re e riang mo lekgono ke kgatišo ye e leng gore ditlogolo le ditlogolo khukutšatši le leng ba tlo re ba tswele ba tlile go rena ra re koko wa lena gore o kgopela gore le o bolela le yena ba re seng koko wa rena o a rakile mma go rena semmušo a thieditše ke motho mang le mang gore no yena ga a nyake selo ka mma go rena ebile a nyake ebile a ka se tsoga a swaretše mma go rena so go ne le ntongwe malome ka kapa mo bophelong o ka palela ko go thuša ke papago mara wa tla wa thuša ke setlogolo sa gago koko o swanetse go tseba re ya e bopang a bope future ya ngwana gage fela o bopa le future ya ditlogolo e le go bana ba gage mama ska iša pelo gole mama re tlo go thuša buša pelo ke mathata lefase a aparela lapa la gago le nnoši re tlo go thuša re tlo go direla dilo ka moka re tlo go bea fase le makoti dilo tše ka mokana ga tsona di tlo loka ke thato wa modimo gore dilo tše ka moka di be di fihle mo di fihlileng gona ga bjale so thušo e re tlong go go fa yona šiona gone bjale so ba tla go bereka motsola ba go lwa le magotlo a e leng gore a le šetše morago le dikatse tše di go šetše morago ba berekana le motsola wa loka go šetše lena boabuti le santse le tle le hlapišiwe and then re nyakeng go tseba gore go tloga mo re ya go le registerela bua matric because tšhelete ya gore le ka ya go dira di-plumping le tše dingwe tša di-carpentry a e gona for now ntho e leng gore e gona ke gore le registere le ye go ngwala ka june di-subject tše le di-fating le tle le thušeng abuti wa lena go supporta mama abuti o re ge le ka pass NSFAS e gona di-bursary ke tše dintši ka lebaka la nako malome ka kapa lenanego le re santse re le agele re le nyakele re le registerele foundation ye e leng gore re a tseba gore ge go tswile dilo tša go swana le tše re tla kgopela di-funding kua le kua re kgone go thuša batho ba go swana le mama ke ne kwešišwa gore ke e tlogelela go bo Mr Malapela santse ba iša le morago go tloga moo because mathata mama ke a mantši a tloganya ka gore re mo thuše ka kudu dinomoro tša kua ga moremi ke 079 170 9862 or le ka founela 060 9590303 079 170 9862 or le ka founela 060 9590303 or le ka tsena mo letlakaleng la rena la Dr Mremi mo go Facebook or le ka bua la re sendela email mo la go drmremi3@gmail.com ke mo e leng gore re tlo kgona go bua go lena o no drmremi3@gmail.com then ra kgona go bona gore re le thuša wan re lebogile kudu ba thieletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago family ya gabe rena re tla leka ka matla re boneng gore le thuša wan ke lebogile kudu go sa ke tšatši la noka e tlang re liše nokeng ba ba futhang ka gae ba tle le tsogele forogo ba gešo ke a leboga re a leboga mantšu a mafelelo mama a tsebe gore ga se ena le nyeloi ditiro tše dintši ba re di diregile tate a sa phela mama ya dikarateng tata e tla mo hloka mara o kgonne go mo swarela a be a hlokofala a sane le yena jwale mama le ga ka kwa bohloko ga ka kang ka ba ga ka kang o